Danas želim sa vama da porazgovaram o ovom trećem videu od niza naših videa o tome kako vi možete da savladate komunikaciju na stranom jeziku i da postanete gospodar svoga znanja i svoga umeća i da ih prenesete i na strani jezik. Pa da recimo, ako nemate posao i prvi put se zapošljavate, možete baš zato što znate dobro strani jezik, kao što se desilo jednoj mojoj klijentkinji, se nakon 4 kruga intervjua zaposlite u stranoj kompaniji, iako nemate iskustva, ali prevagne ono vaše poznavanje komunikacije na stranom jeziku. Ili recimo, možete tokom jedne prezentacije na međunarodnom kongresu da dobijete jako puno pitanja koja vas neće uplašiti, a vezana su za vašu struku. Naprotiv, shvatit ćete ih kao jednu mogućnost da svoje iskustva podelite sa kolegama širom sveta. Jasna komunikacija na stranom jeziku dovodi do toga da možemo da istražimo sve one krajeve sveta koje nismo možda ni sanjali. Možemo da saznamo informacije o kojima možda naše roditelji ili naše bake i deke nisu mogli ni da pojave. I baš zato što ljudi nemaju puno vremena, a imaju jako puno želje i potreba i žele brzo da se pokažu u najboljem mogućem svetlu, na osnovu 23 godine iskustva rada sa polaznicima koji su i odrasli polaznici, osmislila sam jedan jezički kafić. Odnosno, jedan specijalizovani kurs konverzacije u kome na poseban način, posebnim tehnikama, radimo na tome da postanete samouvereni u komunikaciji na stranom jeziku. Prvi korak jeste testiranje. To je kao da snimamo situaciju. Dakle, testiranje komunikacije koja je aktivna i koju koristite na stranom jeziku. Nije mi interesantno šta znate pasivno i koje su vaše znanja iz gramatike. To su testirali svi pre mene. Dakle, prvi korak je testiranje i da se zajedno dogovorimo koje će to biti teme i oblasti koje vi želite da popravite vezano za komunikaciju na stranom jeziku. Možda nekih niste ni svesni. Nakon toga, 4 nedelje, dakle 12 puta po 90 minuta, zajedno u grupi od 6 do 8 polaznika radimo baš na tome što smo se dogovorili. To je osnovni paket. Business paket podrazumeva osnovni paket i 4 susreta u kojima govorimo o poslovnim situacijama u kojima se vi nalazite, dakle specifičnim za vašu struku. A ukoliko želite i Max paket ili Gold paket, on sadrži naravno osnovni paket, Biz paket i psihološko savjetovanje, odnosno 4 radionice, 4 individualna razgovora u kome ćemo razraditi vaše barijere i ja ću vam dati predlog i isprobat ćemo neke psihološke strategije koje mogu da dovedu do uspešnije komunikacije na stranom jeziku. Dobrodošli u jednu novu eru uspešne komunikacije na stranom jeziku. Vidimo se uskoro.